Salute my people, mumeze neza se. Ewani, abantu bamaze igihe bambaza ukuntu bakwigurira ikintu bita amacoin kuri TikTok. Uyu munsi nibyo ngiye kubagezaho hano kuri YouTube channel yanjye no kuri TikTok, ndaza ukabashirira. Wowe utari wakora subscribe kuri DM, kora subscribe, unasharinge, utari na comment, una liking, ukore follow no kuri TikTok hose ni DM. Abantu tujya tubana kuri live bakunda kumbaza ukuntu bakwigurira amacoin, nkabibasobanurira nibabimenye. Uyu munsi nabazaniye video y'ukuntu bakwigurira amacoin utiri buca ku muntu ngo akugurire, none ukajya wigurira utiri uca ku wundi muntu kabisa. Ukajya wigurira uko turi kuri live wabuze ukuntu giftinga, ugahita ugura amacoin. Umuntu yakugiftinga uri kumva ufite inyota yo kumusubiza kugira nawe uzamure level, ugahita wigurira amacoin. Guys, tugiye kubikora muri system za Momo. Tugiye kubikora wifashishije Momo. Iyi ni step ya mbere y'ukuntu wagura virtual card. Izindi step nazo tuzazirebaho, ukuntu wakoresha Mastercard ndetse n'ukuntu wagura amacoin byanyabyo. Ubu ngubu ugiye kubigisha ukuntu wagura virtual card. Ujya wumva virtual card ukumva ni ibintu bikomeye. Guys, ni ibintu byoroshye. Ese ufite amafaranga kuri telefone yawe 1000, kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 2 akanyenyeri 6 akanyenyeri urwego, ubundi wemeze. Barakuzanira ahantu ho gushira password, ushiremo password yawe ya MTN Momo, ubundi wemeze. Urahita bakuzanira virtual card, ushiremo rimwe, wemeze. Urahita ureba hejuru ahantu handitse virtual card, ubundi wite uyigura kuri create virtual card, wite ukandaho rimwe. Barita bagusaba kuri charge 1000, wite wemera approve. Ahangaha wite ukanda kuri rimwe ahanditse approve, uraba wemeye kugura virtual card. Icyo gihumbi cyata kiva kuri Momo yawe ntabwo kizagaruka. Guys, ubwo ngubwo wite usubira inyuma dore ugatangira akanyenyeri 182 akanyenyeri 2 akanyenyeri 6 urwego, ubundi wemeze. Numara kwemeza tena barakuzanira virtual card, wemeze ko ugiye kwinjira muri system ya virtual card. Numara kuyinjiramo uretse une ujya kuri 2, kuko ubwa mbere wakanze kuri create rimwe, ubwa kabiri none uretse ukanda kuri 2. Numara ukanda kuri 2 uretse ugera ahantu handitse top up. Ikintu ubugiye gukora no updating ikarita yawe. Guys, gukora top up bisaba kuba ufite amafaranga 500 kuri telefone yawe, none uni 500 ntabwo ari 1000. Aya 500 ni uragenda uguremo amacoin inyuma. Aya 500 agiye kujya kuri balance yawe kugira iyo virtual card waguze yemerejwe gukora. Witubitsaho 500, ushaka wabitsa nandi ari hejuru, nuko 500 ariyo maximum, ntago bayajya hasi, ni 500 kuzamura. Uri kumva rero ayo ngaho ni tugenda nyuma ukigurira amacoin. Guys, nibizakurushe uri kugenda ushaka amacoin ku bantu, nawe wabyikorera, biroroshye. Usirimuke guys. Rero umuntu utari wakora following hano kuri DM mwenyewe, umuntu utari wakora subscribe kuri YouTube ari gucikwa, kanda subscribe kuri YouTube ya mwenyewe kabisa. Guys, mwebwe twabanye kuri no video, niba yagufashije wakanda like, ugatera muri comment, ukareba n'ibindi utari gusobanukirwa aho kuri virtual card, ndahita ngusobanurira. Tuzabane muri video y'ubutaha turi kureba rero ukuntu wayagura. Umaze gukora virtual card no turebe ukuntu wayagura. Ahangaho tuca muri Chrome, nabyo turabazanira video yabyo vuba kabisa. Guys, mbibutsa ko tariki 30 z'ukwa 9 2026 ku isaha 2 muri Nigeria zaba ari 3 zo mu Rwanda. Mugenzi wacu afite umukino witwa 10k dollars. Uyu ni umushiti wacu kabisa. Abantu bo kuri DM mwenyewe muramuza ajya gifting, abantu bajya baza kuri pano yanjye, muzaze tumushigikire kuri no tariki. Muzaze kabisa kuri tariki 30 ku isaha 3 zo mu Rwanda, muzaze tumushigikire. 10k dollars afite battle, afite box battle hamwe n'uwo bita Ewatomi kabisa no muri Libya, muzaze tumufashe. Thank you guys.